Hello friends, welcome back to my channel. Hadin mangalapan bi ya katuka video kumno ban apply ya ka shell tribe online te ladon pat kiba kwa ban tips akumno pat ban yo ban download ya katuka ka shell tribe certificate mo hadin ba la deliver te yang pen EAP mentah kumno ban download ya ka shell tribe certificate apabila sign in akan ka e-district anda bangila boy akan ka homepage jom ka service plus dan ka e-district ni ledge kini section hangni kini bang view status of application nang tangi klik hangni bang view submitted applications nang ni pat UI kini dates hangni bala dan lupa hangni live naik kini ka gap update jong kini from date to date kade ban long proper live naik te ngimla ban penjerong palat ya kata te ndang ila choose ka date nang ni from to date nang tangi klik hang ni bang get data nomor ba kendiat adin ba ngilada ban apply ya ka shell tribe utu aplikan un yo artili ki message kebaning kong kolong ba hakopor bangi submit ya ka application kan one ke message keban ong ba your application is successfully submitted pad hadin ba la deliver pad hadin ba kila proses na DC office dan na subdivisional office anda haba kila ada ya keban proses nantu ba la yo ek certificate kan one sakawai pad ke message how mobile number jong utu aplikan kabaong your certificate had been delivered but wana habala deliver in UI ke status hane kabaong deliver but haba ke status hane ka current status jong kani ka application jungi ka ong hane bala deliver tingin klik hane ha kini ka batho hane deliver ade nang tupat ni page hane kani ka ba ong issue and signing hane UI kani kuiga ka jika ka batho shell tribe certificate ni klik hane ani ni klik hang tu ka certificate kan automatically kan download haka PC ke jungi haka komputer ke jungi in save pad ya kani ke application okay but anda mengila dep biar kapan download tu ngisa let's check tu kejaka kawan ini save ya tu ka shell tribe but ngisa print out ya ketuka application ya ketuka shell tribe tekan ni kalau kerkom kuno punya download ya ka shell tribe ya sekarang bagaimana ka jing peni ke baling kau cunga kan long ke jing yarap bat ke jing mentoy nak mentak itu ki bakwa bantip syapang kane kulish